Imam doma pitku, a jutro sam se baš pričao da uzim. Sad ću mi barem ovaj naučan. Suprnica stvarno ode šetat da mi pobjedimo. Vaše rukom, ne mogu ja to gledati. Da nam neće pomoći da trčimo. Dva kruga je. I da odšeće do Opatije i nazad. Teško. Možda da je jučer krenula iz Zagreba, recimo. Gosa. Da. Kako to da nemaš više? Ha? Miladan. Da. Bravo! Bravo, Riki. Bravo! To, bravo! Ajde, Bruno! Bravo! 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 To, odmah! Ana, ti nisi Riki spremila kratke rukave. A nisu ostali kod mene. Nije ništa, skočio. Kad ti lopta daleko otišla. Evo kad mama gleda utakmicu, da mi dolje pala djela. Bravo. Ajde! Jo, stvarno idemo lakše živjeti. Bravo! Ide. Ide! A, štete. Kamo je bilo? Nije u nogu. Šta mu je bilo? Ja nisam vidio. Koga je opalio traga? Ili je pao? Krivo pao, a? Nemojte doći. Ovo je za svako okolovo. Jesi skužio? Da. Ovaj ga je u trčanju radio u tuve opalio. A je? Nisam vidio, nisam vidio. Za njim je trčao i onda ga je još stigao. Baš ga je vrlo stretio. Ili on ili Riki. Daj prigrizi jezik. Nezgodan udarac. Evo sad će ga nasprejati. Sada je kamera ugašena, ja bi Miljana odglumila. Jesu oni tu? Baš ga je pogodio, znaš kako brdo. Pa ja ga moram glumiti. Ajde! Riki, ozbiljnije! Čvršće! Evo, dvojica u zaleđu. Offside, ej! Dvojica u zaleđu. Kako ideš tamo Slavno je se sad 2 sata voli. Aj manje malo da izgleda. Ajde! Povani je lopta. Ajde. Oj, Mara ima kod. Bravo. Naprijed, bravo. Ajde! To svega najgore rješenje. Miljek, još šta? Vidiš da ga je dobro opalio po nas. Pomoć daje, da. Jako nezgodan udarac je bio iza leđa. Odi. Šus! Ajmo. Po listu mažu. Ne, nego ga tu u tetivu vjerojatno, to je još gore. Tako je, samo čvrsto! Ne bi mu više igrao. Ono stvarno krugove radi, bol te, gdje je tam prošla? Bilja došla s ove strane. Kakva pamet. Ajde! Jače ta lopta.
Spuštaj malo. A kak će doći? Ajde, trči. Ajmo, Trči. Karlo. To sam ja sad rekao, ajmo. Čuo me. Ne daj, ajde. Znači ja govorim ko trener. O ne. Ne. Jaka. Neće stići. Ne može bome. Bome ne može igrati. Skino je ono. A, majke, ti u prvoj minuti, kako god je. Pa nešto. Loše neko? Ne, nije. A? Da. Ne može, dobro. Jesi vidio kako si? Da. Tu ga potukivio, palio špičan. Mislio sam da je lupio, ali nisam znao je li pao. Jel je? To ne bude dobro. Bravo. Bravo. Joj. Ne to, dečko, ne to. Ne čisti to više. Ajmo. Ima, pa ušao. Znaš li kako se zove beba Weber? Beberica. Beber. Emilija Koma sreće. Bravo. Opa. Joj. Veselo. Šust daju napred, samo izvekli napred, joj. Riješite se, frke. Tako je. Bravo. Bježi. Bravo. Ne daj. Tako je, bravo. Ode Beberi, brzo. Ajde, Bravo, trči. stiže on to. Sad. Tako je. Ide. Ja! Bravo, dobro napad bio. Bravo. Evo, fakat je lijepo. Fakat je lijepo pokrio. Kaj si sad? Ajde. Da, kako ne. A gle, pa to je normalno. To bi tak trebalo biti svi završeni. Za koja liga, ne veze. O, Marić. Bravo. Bravo, Karlo. Bog ti jadan. Da boš David. Da.
Bravo, bravo. Kaj radiš? Pa nema kome dati. Kom dodat? Stoje ovi vezni igrači. I ona može... Ajde! Pa šta mrdate tu na hrpi, jebe? Prvo idu. Na mjestu tu. Kako su ljudi stavili opet u kartu se daš. To sam baš ja gledala. Jel da? A čemu taj stup? To su kamere bile, valjda. To će snimanje kad idu na Sad se ovaj izere. Neću! Dobro, oni će biti isti scenarij, mi ćemo igrati se uvijek. Evo ga na. Evo ga na. Ne daj. Dobre. A vidi tamo sam. Nemoj se derat da igram. Nemoj sjediti. Ovo je jako sjedi ovako. Ajde na Onda bar jebi moći dobiti. Odličan, odličan. Lijepe pticu čovječe. Što je vruće. Ja se, Roberte, toliko zabrinula za tebe. Šta? Aha. Bravo. Bravo. Da, Ajmo Bruno. To, bravo, bravo! Ajmo! Ajmo još malo. Daj! Gol! Bravo! Super. Ovo je bilo odlično. Od početka do tamo... Stvarno ova dva Mirela mora napustiti stadion. Da, odmah bolje svi igraju. Evo vraća se, daj vrati. Već je da ide čas. Nazad, nazad! Karlo. Alti. Ajde zovite joj da natrag ide. Mirela dolazi. Ima ko kapu, nema nikakve. Je, da. Biraj, hoćeš šešir, šilki? Ma može bilo što. Ovo mi teško držati, a taman mi... Ne daj, ne. Op. Dečko. Dečko. E, kako ti to žuta? A da, daj mi kapu. Pa kaj nisi rekao? Vero. Pa dite, nemate, otišao si prije 2 sata i Vero. više ne... Hvala, to još nisam vidjela. Nije to kao Sokica limun. Sokići limunići, aha. Pipi. Koliko je reda? 1-0, sad su gol dali. Da, sad su iz kontre dali gol. Prijetili ovi. A čuj. Kaj, sad ćemo vas rasti. Bravo, Vero. Ajde da vidim što, ne? Idi, samo idi. Idi, vraćaj se. Tu kad trebaš i ajde. Ajde. Ajde, Luka. Još, tako je. Idemo. Ajde, daj mu, daj. Ajde. Ja, Trči. prejaka. Ana, di su kava? Ana, ti nisi termosicu ponijela. Ana, kako si zakazala? Užas, ej. Šta ti sad pa? A to zato što misli da nije fino, kužiš pa onda će pola proći. Da. Ja znam da je tvoje fino sve.
Ja ne znam, baš sve da ti je fino, ali jelo ti je fino. Ne, hoću ovaj koji ima puno. Snima se curići. Pa nisam ništa prosto rekao. Da. Da je tam, Ti prosto mislio. da je tam Željko odnesi da imam s kim doma ići još. Odlično, aj. Nješ ne valja. Jeo sam i gore. Nješ ne valja. Mirela, jeo sam i gore. Tako podijelim, ja se prošetam. A? Adela? Bravo. Opa, ribica. Hoćeš ti? Ja ću. Darko? Na pero slika. Doći ću kasnije. Ne, bravo. Ne, daj! Da, bravo! Ajde! O, bravo, bravo! Je tam Weber na onoj strani. Drvo jedno drvo. Ajmo! Peca tu vam. Pa daj tam Željku. Rekao je ne hvala. A onda se stvarno se onda jedno ljutio. Bojim se da ćeš tješko. Pa dobro, umo. Neće, radimo sad želču, neće čujemo. Neće da. Nema. Nema šta ideš. Tu vam. Odlično je. Ja sam mislila da mi Bez deka. Sam mora. Ajde, Luka. Bravo, Bruno, Santi. Odlično. Bravo! Bravo! Ej, jeb. Opa, Luka ima kako konsti. Ja nisam pa. Samo ti dođe za to sve. Pa tata mu snima, mora imat kapetansku traku. Da. Barem da to posnimim, ako niš drugo. Je, da. I to će svaku utakmicu... Da. Svaku utakmicu na početku ću to staviti. Joj. Uzmi! Ne boj se sam. A, šteta. Sam vam stoji. Eto, ja sam se vratila. Ajde, briši Mirela stvar. Zovite me kad završim. Zvaćemo te, da. Aha. Pišete zvuk, molim se. Da. Žena ti je baksu s žešćem. Znam. Ali ne smijem reći. Da. Ali snimaš, On ne gledat će gleda ovo. ona snimka. Bravo, ajmo Weber. Ajde, trči Weber. To, Weber, to! Još! Bravo! Ajde Weber! O, Još! Bravo. daj mu. Šut, Luka. Bravo! Da ti ideš po sve da se zabije. Dajan je u biti otišao tamo, ako zakuvam, on će reći ja sam iz Rijeke. Ja sam njih Ja sam s tu. vama, dečki. Da. Ste vidjeli, s ovima se nisam ni družil, ne? Oni su mene nešto pitali, samo ja sam rekao, ali ne znam niti nešto. Da. Zašto ste ovo? Pa mi je jasno. Luka je odličan. Uf. Alo! Ostavimo u auto. A gdje voda? Šta, kola ti je ostalo u auto? Da. Baš ledeni je ovo. Majmo šlo. Ti ste parkirali. To je za ove zgrade, kod ove zgrade. Ne vidi se da su samo ovako. A slabije je pokretan. Tera nema jasno. Od gola do gola.
Ajde, dečki, smirite se, igrajte. Bravo. Ajde, Karlo. Joj, još. Dobro igra. Drži. Luka. Bravo. Dva put će prešati, a jedan put je zabio gol. Korner. Nije to korner. Auto. Nije, malo. I brzo. Ajde. Bravo. Bravo, ajde. Šteta. Tako je, bravo. A jebo, to treba pol sata da svira faul. Uporno me gura. Nema razloga. Dečke, neko mora po golu šutirat, neće se sam dati. Ajmo, stisni Riki! I offside ovaj. Kak bi rekao naš izbornik, moramo dati gol da bi pobjedili. Shit. Ma daj, bez veze. Pa kak? Kak bezvezni gol da ovim to? Pa dobro, nisi, ali tak dok dobiš gol pod bokcom. Koliko još igre, ne? Pa tek je poluvrijeme, još 7-8 minuta da pola, ako ne više. Čekaj, je bilo poluvrijeme? Ne, to je prvo, još 10 minuta. Pa da, tek 20 minuta utakmice se igra. Idi udice pregledati. Imaš vremena udice ići pregledati. Pa najrađe bi. Bravo. O daj. Ajde. Bruno. Natrag, šteta. Ajde Bruno. Ide! Bravo! Da je ovo. Ajmo ga vriskati. Gle, s godinama ti to dođe, znaš. To ti je iskustvo, Fer. Da. Bolo mi u leđima i te popratne stvari. To ima neka buka. A da, sad sudi. Milo ima broj 4. A da, sad su ove nove dresove uzeli. Sad gledam ko je sad, pa znam da ima... Pa Bruno 10, ko je još meni? Je li vaš Jakov manji? Niste uzimali dres, ostavili ste. Ne dam ovaj broj jer to mi je... To je sretno. To stalno igraš i na lutriju kad igraš, jel? Bio je... Sam Na ove Duvnjak nosi četvorku prije, ne? Dok je nije otišao. Ko sad nosi? Karlo, Milašinčić. dobro, možeš i tak reći. Meni se baš hoda ovaj broj. Veliki, da. Okej, Riki su 17. Oni su imali 2 pokušaja i 2 gola. Aurovani. On je bio 18, 1 plus 8 je... Matematički jedinici ima 8. Mi dres nosimo po nekoliko godina. Da. Luka je bilo špansko. Oh, koji molim. Onda što nam je jako dobro. I sad te uzeo...
terasi sjedili, je. Koliko košte klopačka, veliki broj. Da. To, uzmi. Ajde. Ali još neko sjedi. Ne, hoćemo sunce. Ne oblaci. Tvoja, Tom. Ajde, Riksi. Sad ćemo još malo mali. Nisam kako mislila. Doslovno se kaže. Doslovice. Bravo. Ajmo. Trči. Dobro, ajmo, Bruna. Bravo. Aj, od Brune. Brune je napucao, pa od Brune se odbila. Dođi sunce, ovdje se ne više. Više kako dom puk. Naši se potrgaju dok iznesu skratimo. Robić, bole nogice. Šta? Bole nogice. Ne, nego svrbi. Nogom. Bravo. Idi još. Kaj? Ide Weber, bravo. Aj, malo. Dobro, bravo. Dobar dan. Ništa. Ajde. Ajde Varga, bravo. Ajde, Karlo. Ide. Šteta. Odbijanac. Koja si ti? Ja se odmah iskupljujem. Če gradi sve. Što si ti sve kupila da ovaj... Bravo. Što si sve kupila? Šus. To. Ajde. Dum. Šteta. Malo jače. Majke ti tako hladno. Da, čim se sunce. Sad će oblači vesti. Da. Da. Reci joj. Došla. Zato te nema od vrčera. Evo ćeš ti ići danas. Vidi ovo, vidi ovo, nije ovaj. Bravo. Ne ide. Kaj je ona brana sireve, švicarske? Da je lijeva strana šuplja nam. To je švicarski sir. Ana, daj tu da Pa dobro, njih. Ne. Pa nema. Ajde, Doki.
Leža. Evo kada je povlačio. Pa faul sudac pa... Pa da, pa kad rukom... Bravo, ajmo sad, ajmo sad. Više kila nego na onoj drugoj. Daj Weberu, joj, ne ide. Ajme Weber. Naše. Aha, da. Ko je još? A, Vuković. Bravo, Karlo. Bravo, bravo. Polovrijeme. Gotovo, čak? Polovrijeme, da.